Agartala. Sabonin Bishramgons. Sabonin Kanchanpur. O party no dino tung plaza. Hasteni Thinkring Tongkor. Tiaba Dangman is our Zaknight Puramo. Kok Shanai Holong, Zero Cognite Hasteni Hapon Hatan. Joy night on dinner. Chilikhara. Hai narak jotana lamsogo chini khorang nai tongnai jota takhuk tai bukhuk sangno jongtini hai noi kifil 5 ka chanja jorani koklam panda hai ekeba kok salai panda jongtini orowo gobang machini dalbidali sho chini hastewo nukjagai tongmani aborongna tei to jong norok bai kok salain tongo gaborongna tei no hai noi te oisa saimanan bagai jeng chini orowo narwai kahama ke te oisa te khorok chano jong tui faika tini norokno tei dalbidal isuno tei jong korbong thani khana nai tini chini orowo narwai ingai manjak faini thaniwo tini chin thano narwa engai manjak phaika abongkha chini tipra sarokni bagai belekhano samung kaham khlai tongo kenorok bujire mankhana sabongkha abongkha chini tipra people foundation ni je founder haike director chini Mr Dinesh Deborma no puyano chini khorangni mangpuleo lamsogo darano haike lamsogmani loge loge no lamsogmani sakango no kaisa sungnani ke mane je tini ni main je kok na ke chini je tipra sa tabungni generation rokno toye je ngoi tongmani jora norok niti prasha foundation ba tirpra foundation beleke kaisa ekdom main aro samung khlai tong correct hisabe nge norok obono bobo haike chengnani ba mane borok ni bagai abo haike kaisa samung kham khainani hne one suka abono kisa nong jarni ni poilani starting ni simi kisa saikhanar di পইলা তো হামবাই চিনি খরাং না তেওইসা আনো অনেক বছর পরে টক শো রিং মানি বাগে বলাই না হামবাই মারিও যে চংকাইসা অ্যাওয়ারনেস নি বাগে নরগানো আর তিনি রিংখা as a founder and director of Tripura People Foundation ও বড় বড় মানি বাগে বলাই না হামবাই তিনি নি যে টক শো আং যতন তেওইসা সাইখানা রে ফিনাই ছে চং Tripura People Foundation বাহাইকে তিনি ওংখা बाहायके चिनी थानी मोटिवेशन सपाइका जे जों Tripura People Foundation काइसे NGO नै चेंगसानाय नै चिनी जर्नी स्टार्टिंग खा back in 2012 ओ आसमयो एक्सोडस नै काइसे अंखा जेफ्रु नॉर्थ ईस्ट नि बरक रक जतनो बेंगलोर बा हैदराबाद चेन्नई नि फ्लिंग मानि समयो आसमयो आं मालायखा खरकसन मैडम रिनी रालते नै बंखा मिजोराम नि बय मालाय मानि यागुलो बो चिनी activeness no kha ba chini je tamne bana hamjak mani je boro rok na baga hamjak mani help khani mujung mani no bono we appreciate play bo saka nung chung bai social work ko join khlaina mujung so after to join khlaina ne mujung ga nei jo join to khlaiga but unfortunately yang chung bo pori tong kho ba job rok khlaimani ba 100% remand liya so kisa gap ni thanga gap mani ya go chung 2014 no তেওইসা কয়েকজন ত্রিপুরা সরক মিলি ওই তাই সং প্রায় 22 জনা ত্রিপুরা পিপল সোসাইটি পুইলাঙ্গে চেনি বুমুং তংমানি রয়্যাল ত্রিপুরা পিপল সোসাইটি নি তংমানি আও বাই সং কাইসা ফ্রেশার্স মিট খাইকা কাইসা ত্রিপুরানি স্টুডেন্টস রংনা থি সং ফ্রেশার্স মিট খাইকা খাইমানি ইয়া গলো আবো সরপাই খাঙ্গেনো 3 বছর রংগে তৈসা চিনি যে মেম্বার্স তংনাই রক যতন নগ মাথামাকে বা ত্রিপুরা মা ফাইবেকা হাইনি বাই কিসা স্ক্যাটার্ড থাঙ্গা বা টিম কিসা স্ট্রং ইয়াঙ্গি থাঙ্গা so ulo 2019 no teoisa chikon mikon cases improve onganke ang saisung basakha aboni pore lockdown time lockdown after the main mane game start ka lockdown samoya lockdown time to ang naikha sung ang bupuila saimya tam khlainai khlaya but ulo buji kha ki e chini borok kabang ma kaza jak tong stranded kabang ma borok tam khlainai khlaya buji mi angai tong ang bo starting o virtually no help khlai tong mani like we call khlai ka ba ang video ro ko ekta sanamiri om tike problem kha am tike tackle khlai de ang jotono guidance migri tong ta puilawa enge aboni pore o night ba am su unglia tebo mane tebo phaiga confidence ro phaiga ta help bu phaiga yang oino NGO ro tebo help phaiga enge apro bubagra bo contact khlai phaiga je Tripura ni ngoi nang kaisa sankrak nge basa jaman no afro to chini bubagrani NGO tong mani ba ge borong ba ang join khlaika ang saka yes ni manu so Bangalore ni ang point of contact nga to phana chini bumung no chung Tripura People Society no ton mani Royal Tripura People Society ni ton mani no
जों आ समय स्टार्ट खालायगा स्टार्ट खालायै आं जे लकडाउन समय जे सिक्स बावै मानखा जे सिक्स जों पब्लिसिटी मानखा आप्रन सिबिनो तैसा चिनि थानि फान फायगा रेजिस्टार खालायनायनि बागै इनके आं रेजिस्टार खालायनाय थांब्रो इनके रॉयल त्रिपुरा पीपल सोसाइटी नि जों बुमुं मानलिया रॉयल नि बुमुं न जों यूटिलाइज खालायमे हानि जाका सोसाइटी नि बुमुं न जों यूटिलाइज खालायमे हान जाका बिकॉज सोसाइटी nga गायसा चिकन मिकन बा अपार्टमेंट रकसि खालायजागो नों जदि एनजीओ नि खालायना थांगा इनके फाउंडेशन बा तैसो क्वार्टर खालायमा खालायनाय आइनि बागै अल जों अप्रूवल मानखा एस त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन सो रजिस्टर खालायजाका जों 2020 वो रीस्टार्ट खालायै 2022 रजिस्टर खा चिने बुमु सो रॉयल त्रिपुरा पीपल सोसाइटी नो याकरै त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन नै बुमु खा समयो के जेहेतु फाफ्रो तो कोरोना बतंखो आनरगनि स्टार्टिंग जेफ्रो नर रेजिस्टार मानो आफ्रो कोरोना तंखो आफ्रो कोरोना करि जे कोरोना पाइमानि पाइद्रबो आफ्रो तो जों बिजिनि बागै रजिस्ट्रेशन नो बागै खाब्रु मानिया आंगाय जेफ्रो निसिमि जे रजिस्ट्रेशन मान खानरगनि स्टार्टिंग के आफ्रो माने बोबो हाइके सली तंग माने बेंगालुरनि सिचुएशन आफ्रो सिचुएशन नो बोबो हाइ तंग माने सिचुएशन तो आफ्रो स्टार्टिंग खातामो डेथ केस थैमानि केस रंखा बा कुलुम को सारंनि केस रकमो फाइगा आं स्टार्टिंग खालायपुरो तो आं पहिला स्टार्टिंग साइसंनो खालायगा आबनि यागलो फाइगा काइसो नाचोरि आं नै बिन बुं असलंको खाखम फेब्रा हिनजाबो जतनो बन सिनेमा के नाचोम सानै सिउनो सो नाचोनि परे ताकेसे सपाइगा रॉबर्ट रांगलं त्रिपुरानि रॉबर्ट रांगलं बगैसे रांगलं कम्युनिटी नि सपाइगा बनि परे सपाइगा सिने जॉन देवबर्मा सो बरक आनो लगिरि माने यागलो आनि मतेसे फान फाइगा लॉकडाउन टाइम निसिमि बरक फाइगा लगिरि नानि बागै बरक गोबां बा केसेस हैंडल खालायगा लॉकडाउन नि जे थैमानि कथिरंनो बसंगा अनेक मा सका क्रिमिशन मा खालायगा सक मानि कारिबो जे अरबो मार हर कानरक जे बो हाइके माने साबनि चुबासु बरनि हाइके आसक चुबासु माने रमदि गोबां मा चिन्तिफ्रा सारक जे बेंगालुर थाङै दङने जे कुनु सिचुएशन नगे थैने तो फन जत बरकनि फेमिली तो आबो हाइके केबेबल करि जे थाङै कथै तुबै मानानि गाजराव नरक चुबासु खाइतिनो बो हाइ माने केबें मुं बा बो हाइ करक लाइनानै नांखा केबें मुं चैलेंजेस तो गोबां मा जों पहिला डेड बॉडी रहमानि तो कोरोना पाइद्रबनो कोरोना नि सिगां जे थैने रनो के जों आर जागानो सका क्रिमिशन मा खालायगा 4-5 जना जों अनेक मा खालायगा आ जागावो बिकॉज कोरोना सिजन संग्रह मानलिया आबन परेवा उनके कोरोना पाइ जों जेफ्रो डेड बॉडी रहका आ समयो तो जों चिनि निजेनि याकनि फंड्स बायनो जों रहरि रग्राखा पहिला ओ 2-3टा आम तखने रहग्राखा चिनि फाउंडेशन जे फंड्स तंगमानि बा आनि पर्सनल फंड्स फन रमै बा ग्रुप जे जों बाय करंजाक बरनि याकनि फंड्स नो डोनेशन ना लायै अमाइकनो जों पहिला रहरका तब उनके चैलेंजेस था मो फाइंके परमिशन माइया जे बुमा बु फाकरै बारबिनि बुथैनि जे रिलेशन तंगमानि बरक ग्रिनि बागै जों परमिशन माइया बिनि डेड बॉडी नो तांनानि फानो आफ्रोनो जों लामा मानायखौ लाइक चैलेंज जों हागासे जों लामा मानो माहाय जों कायसा चैलेंज माया सा लामानो बाहायके सल्व खालायनि जों माया थां गा आजागावनो सिनि टाइम फाइगा जे समयो जों पुलिस बो कोऑर्डिनेट खालाय नाखा जे त्रिपुरानि बो कोऑर्डिनेट खालायनि नाखा आ समय आइडिया मानखा ताम खालाय नांगिया गामा आइगा आइडिया मानैनो टैकल खालाय जों बाबो इजिली के चलि थांमानका बट उ एक्सपीरियंस करिंग आगा जों मानला खामु फील्ड चलि हांके हांके जे आसक आजराव बो माने थैमानि जे सिचुएशन हांके आबो हाइके न ताबुक जे बेंगालुर तो तेबो बाङै थांगा चिन्ति प्रासारक आबुन सलाय ताबुक तेबो गोबां मांखा जे 2025 जरा तो अनेक बरकबो थांका आरो गोबां मानि नि परिनानि हेनै सिमिया सामुनि बागैबो थांगो हांके बरकनि जे प्रॉब्लम रक खांके नरक बम हाइ प्रॉब्लम रक बरकनि बागै जे एकदम पेंडेमिक सिचुएशनाव हैंडल मा खालायगा ताबुक गे गोबां बरक फायो गोबां बरक थांगो सामुं खालायनि बागै नि सामुं करि रकम गैयां गुरि तंनाय रबो तंना जागा करि जानानि रां करि रखम तंनाय रबो बरक हाइ बरकनो सुसुं अनेक सुबाखा जों कैसे फाउंडेशन इति न कैसे रूम बनारगे तने रमनि आ रूम बो जों तिब्रा सरनो तने रखा जे बरन याव सामुं करि जानानि करि रां करि बनो संसार होबे तनो रूम बो फ्री के तने रगा कयेक जना तंगे थांमानका आबनि यागलो फाइगा गोबांबा रुगि माने साखामियाङै फाइगा बा सामुं खालायनाय थाङैबो आरो थाङै वेदर मिलिया बा मेलेरिया रकमखा डेंगु रकमखा ओमा हाइ केस रजोंबो जों गोबां हैंडल मा खालायगा ओ हैंडल खालायमानि बिसिङाव रम दिताबो ते कैसा मेन हिंगा के जे इरानिं जों नगै मानखा आबो तो बरक थांगो दङ बेसिरभाग मैक्सिमाम सुसाइड केस जेफ्रुंगो नरगनो तो एक्चुअली मान परेसे खबर तो नाय जे फाउंडेशन बा नोंथुं जेसबा नोंथुं थाङै माने बमो हाइ नि सिचुएशन बरक अमो हाइ रक माने स्टेप न हारकाना आबोनि कुनु आइडिया आबोनि तो जों जतन एनक्वायरी मा खालायो कैसे डेथ केस जेसे फनो
nang suicide phanang thaiga ba sakhame phanang thaiga inge buni sung enquiry ma khlayu sung enquiry khlaimane ke bai ke je bini pal rok tomani bini je bobe close ke tongna rok boro enquiry ma khlayu te gana gini tamung kha tamung ya bor busung enquiry ma khlayu especially suicide case ong ga te bo deeply kha enquiry ma khlayu abo sung police ni tibe enquiry ma khlainai te bini pal rok ni tibe ma khlainai bini girlfriend boyfriend ban tonga boro fan ma khlayu te bin nok ne borok webo te sha kam gai cherry ma nayo tabo gamon naimani ya golo chung saimano ke kabangma maximum suicide case to chare rokni bisingono within below 25 years aboni se uporo to ke suicide case ni to phaimani kri se tabo just 2 months back on chung tabo jorate 4ta 5ta se only suicide case mino handle mak laga boroni to sana thangai tabo demon modern world modern life hamjak laimani ba kisa dhoka macha laikha umting laikha je khulogoi sana nei ga bo oiso lachi mung phayu je sini baga bo lachi mung phayu and borok ba bona sikiu khiu so aborono sung basic sung abono publish to claimani ya je sung enquiry claimani chin thani toneri ru thani toneri chung ko ekjon ano explanation bo maru bujugo maru ko ekjon ano sung thidi ne basiri tu man to suicide claide thangman rong sung basiri to to borono sung no publish claimani ya because bono publish clair ga bo lachi mung man thangai bo taisa alada wan su mano nei kaise encouragement ma khlayo tamti rong ga suk je mane nok to ma case study khaike to saimano borok bo hai ke o je situation rok mane borok no aboni kisasuk matai bo kasuina raknani bo aboni tei kono mungsasuk mane awareness camping ro khlaija gatong Tripura People Foundation ite chung awareness camping almost every week noi mano chung videos ri tong kaisa ko kam bage tong tam khlaiani je chungbai krungi tong rok to je group of krung tong rok to obviously every time no information mani tong tabo je cases mani aborong kha group by krung jage bor tabuk jorate 99% je death case mani jotto no group by krung jage aga group by krung jage ngwan ba ko bhai problem rok face ma khayong ke tabuk rok ti borok to aro actually samuni bagi bo thangnai tongu aga je to saka samung mani anga ke nongnar rok tongoi bani borok help mano nong foundation hoite ke a foundation help mane bobo haike rezak je shikla rok to baksa thangai haina samung ni thangai asuk tongoyo ke borok no mane bobo hai help rok borok no chung bini capability ni hisabo chung samung nai to chung samung thepari ro baksa borok phage bin dol rok bai bini pal rok bai connect lai borok ni jeno samung nai to thau so di mai yang ga chung 2-3 din phana naragai sinaro naragai chung je jaga samung mano ajaga borno thepai regrau nang 2-3 mas phana khlairi je sek nang je man mani 12000 thong 14000 thong au phana khlaigra di starting only angang ke borok onya bin pal songrok bai contact khai borok aingo thang pai di tabong tabuk nang survival nangu ga to survival jorate chung no chu boi mano aga tabuk te kaisa sangnamu songhan daran thani mane o suicide case abono jodi tabuk ni o je generation na mane awareness khlainang thangha ke nang borong tamu sanai mane tamu khlai borok abuni awareness na nang suicide case ni je awareness jodi sana thangha ke kaisa borok ni bukhawo himmat tongna nang kaisa thina bo kaisa himmat no tongna nang but je thina thane rok boro himmat bitiya borok kisa kaya ngai thema klai mole to emotions over emotions ngai thango failure ngai thango sak fail ngai thango bagai se borok suicide khlani ni thango because borok wan suga je kaisa borok ni life dukho phaiga abono borok ni end ni borok wan sugi no but in fact jodi bo self educated nga bo nije wan sumano je tini jese kono angkhana rectify khlai thangi mano ba alada muksa khlai thangnai je oboya tini ani life ni end tini si problem ngi thango jotoni life no problem phayo kisa tabong ko ekjona je suicide khlai thane rokta mong kha borong kha kamjor ba dil ka kamjor ngi mano wan sum kamjor ngi mano je borong ni thane kon wan sum ne samta se kring thango so amo hai rok ngai lack of knowledge ngi mano kaisa tage sang kha education tabok sini education obo sini onek problem tong and sing tabok je nogoi phaimani suicide case je tok nogoi phaimani jora tei ke opana educated du to krai educated kri in the sense borok nijin bumuk sinyarango porinani kisa misaringo but je pora paise ge rok je thangai samuklai tongne rok all below 25 misang sam hante 22 23 rok ni bisingon si ungo abo and abo sudo Bangalore simi gya chung Chennai ni bo ko ekta suicide case handle ma khlaiga Hyderabad ni bo khlaiga Kerala ni bo khlaiga ama hake to choliun tongo but chung jobrong no chung je education ri tongmani o education jotoni thani sogiya chung to always no try khlayo je chung
chini Tripura sa youngsters rok no chung bike bujogoi bike chole nani next life ni tamu step nana nang bum di problem nang tamu step nana nang sing abrok jotono always no update thong but je connection kari rokle no sunu gyang bike saimana je sabu tam saka ei ko bong ni bagai kuno extra step na har jak da tong bor ni bagai tu sung tabuk step na ka chung ang sana tha ga puila o chini bo kaisa mistake hani mano chung probably chini foundation itoi belen ulai khike mano mane belen ma khlai khike ngai thamon di prasar no chung bo chini di prasar hamjang mani bai jesipone ke sung ga khabur mui thang chung puila na ya je chini borong ni da chayang to ha buni de chayang to ha tobo ti prasar han man sengla bai chung khabur mui thango en chung bono chubana thang ga somoy tamong kha bobo khatori thang ei anu chubana o ani uklo ko borok bas nai tongo nei wan sugui borok जिसपनो खलाई बा हेडमदर कॉक से क्यों आओ के जे म एजुकेशन नि जे माने एकदम माने ताबो तो संकलक जा अंगे अबन बगै तो भाई स्टेप रक न हारै मानु अंगे के ओ स्टेप न हार तो ने एजुकेशन तो माने बो भाई के ते बो गार्जियन रक न अवेयरनेस खलाइना नि मुसुं तांगे ताउ फनो बाक्स जागो मैक्सिमम चिनि तिरफ्राव ओ भाई जागाबो तो मुजे जागाव नि एजुकेशन नि मुंगाव ने खासाल अंगे बरक तामो खलाइना नांनाय जे ओ भाई माने सोसाइटी ओ कैसे सर्वाइव खाइना बागै जों साइमानो नारि स्कूल तो जतो जागान तो जतो पाराओ न स्कूल तो कैसे कैसे तो तबों के ओ स्कूल पढ़ने से बरक करिगा तबों ने जे यंगस्टर्स बा से तबुक कटल काजे जे कटल चरे रंग खा रमदी 4 बছর नि चरे रंग खा बरक स्कूल पढ़ने बसना बरक इंग्लिश मीडियम पढ़ने मुसु जे परा जे बिगरा जे असर यागो फान करि रंग बरक पढ़रि मनिया गवर्नमेंट स्कूल रहन बगे बरक ताम हेन और बहन स्टूडेंट पढ़ने से करिबला जों ताम पढ़रे नै हायनि वन सुगे बरक बरनि चरे रंग नगन तने रिगु बरक दागियो बनायो बट ओ दागी मुं आगियो जों जे चरे प्रो जों दागी जागै स्कूलो रिफिर रहजों मा है ताबन चरे रह जागिया आगे के जों लात थाते इसे रिफिर रह स्कूल से थांदे ने ताबक आं बो कयेकटा स्कूलो थांगा कयेकटा पारानि स्कूल रक थांगा बन नगैखा स्टूडेंट्स करै स्टूडेंट खरक बसे एडमिटेड रंग तंगा 10-15 जना तंग स्टूडेंट ला संगा करै बरनो थांगै थांगै मास्टर रक ताबनि प्रेजेंट टीचर रक थांगै बर नग थांगै बरनो रिंगै मन हारो स्कूल 5 टीचर रक नै गम हाय जागाव बिन बुमबो फातंनाय रकबो दागिवो थास थांगे ताम खायनाय हेनिसे तंगै तंगै सो आगिवो जेमने स्ट्रिक्टली फायगा आ स्ट्रिक्ट लेवल नो ताबुनि जे बुमबो फातंनाय रकबो सेम फॉलो खायगा बरनि बुसारंग न स्कूल रहरि मान तब आमुया एंडिंग आसु जराया दो तामनि बागे हिंगे तिनि सिं जे स्कूल नाय थांगाय ताबुक जे रूल कटाल तंगमनि जे क्लास 1 थों क्लास 1 ने सिमिक 6 जरा राम सिउनो बरक फेल जे खलाय मेया फुं एवरी ईयर से बरनो कैसे कैसे स्टेप पास मा खलाय रहने एग्जाम सिरना नांगिया गो ऑब्वियसली चेरे रक तो टेंशन सारा तो सिने जबले पढ़ने से नांगिया एग्जाम सिरना नांगिया का बतामले टेंशन बा पास दंगने फेल दंगने बसो आगे कासेन थाने बो सो भागे परेसि नाय सो आं एमन बो बरक मालाय खेत बेंगलुरु जे निजेनि बुमु सैने रिंगिया देबरा तामनो हेन यागरा तामनो हेन साइमिया किंतु वानो साव आं नाइन जरा परे जागदारा गा आबनो जों बुमते हिन सासने बो लेवल सबै मा खलायगाछो गा लेवल माने बुमाइको बरनो फेस खाइतेसे किफिलि तुबि मानन बरनो फेस खाइतु भाइमानि गागे ताबो चिनियर समाज तामंखा लाचि मुं बेसि कनेनो ओ लाचि माने बेसि बा इगो बेसि नि थांगा चिनि बर रंके आरामनि जिंदगी नायो ताबुक के फन कष्ट खलायने मुसुंगिया जेतो मानै दंगा बा जतो ए जेसे जतो न मानै दंगो साना थांगा गाय चिनि जे गवर्नमेंट जे एसटी फैसिलिटीज रि तंगमनि आउ बचिनि बरन काइसे ओलाय खलायमानि खलायो थिनो इट्स गुड पॉइंट एजुकेशन तो नांगो माबा मान थाइ दंगो चानानि मानो रेशन माइरो मानो रेशने दाल मानो थक मानो जिसपन मानै दंगो माने के एसटी हिनजामा सेंला बाय जतो किसिरि दंगो गबो मानिसि दंगो गबो तामले बगे सामुखलाय नांसिनै बा बो तिनि माइमासे आसि अखुइसि मा थुइना नांगिया किसान बिसे क्लाइफन से माचाओ उनका तो ऑब्वियसली वो मेहनत खाने नांगिया संस नहीं नबले एक्चुअली मैंने हार्ड वर्क करी खा बिकॉज़ कंफर्ट जोन तंगसिन बर रक सो ओ कंफर्ट जोन अंखना नेमु संनाय खरै तिनी ड्रग्स सालाय मरे तो ड्रग्स नि आबो रमदि चिनि त्रिपुरानि तो गोबां मा चिन्तिप्रा सार तो माने ड्रग्स बायनो ताबो तामने पुरा सिखला हांगां के ड्रग्स नि पुरा र कलक जा त्रिपुरानि परे जे आरो बेंगालुरु तंगै तंगवा नंग तो तंगमा बांके बोबो हाइ केसेस रक हैंडल मा खाय माने ड्रग्स तानाय र बोबो हाइ के सगै के आरो बेंगालुरु बाक्सा तो साव माने त्रिपुरा तंगै तो साओ बट फातररी रह कांगे बसाउन बाकी थांका आरो बता ड्रग्स संना हालिया हमो ओ हाइ केसेस रक बोबो हाइ हमो जरि साना थांगा इट्स रॉन्ग थिंकिंग कैसा भूल सी वन सुमने इसिनि पेरेंट्स रकनि तामनि हिंके बेंगलुरु जे मानमानी त्रिपुरा मानमानी से 4 गुना डबल वैरायटीज मानो आमो कैसे बिग सिटी
চিনি ত্রিপুরা হলে কয়েকটা সিম মানানো 2-3টা আইটেম মানানো কিন্তু বেঙ্গলোর থাকা নং হাজারটা আইটেম মানানো ডিফারেন্ট আইটেম মানো তাবুক চিনি আরো আবুনো সাউতে গেছে আরো ল্যাক অফ এডুকেশন নই মানো তাবুক বুমা বু ফানজাংলে রক বনে বুসা আরো ড্রাগস চাই তংখা ট্যাবলেট চাই তংখা বা ইনজেকশন নাই তংখা যেস পনং তংখা কে বড় ওয়ানসুগো বুইকো आंमा ত্রিপুরা সারক বেঙ্গলোর থাঙে সামুখলাই তংয়ো হায়দ্রাবাদ থাং সামুখলাই তংয়ো সো আনি বুসাবো থাং সামুখলাই তংয়ো হাঙ্কা বউ চাগ লাখনি ওয়ানসুগো হরে রু কিন্তু বড় সাইমিয়া যে আরো থাঙ্কাঙ্কে আজাগাতে প কটরমা নিনি অ জায়গা বলে পুখিরিসি আমুখ সমুদ্রসি नोंनि ने पुखिरिन आनो समुद्र फेवरेखे बतंगना दरंगना रोया जत जे मानसा बुगुरिन ट्राई खाइनाय एन बुगुरिसिनि गुरि बुले लेंग लाख माने पस पाइक लाख अब हाय जागा ड्रग्स नि ओवरडोज संगै थुइमानि केसेस रो हैंडल दाखलाय के जागा तो माने बो हाय कंडीशन माने के बरं नाजराव गोबांमा तंगो जे जों डिसक्लोज खाइलिया जे ओ तिनि संकटि रमनि ड्रग नि केस नि बगे थैखानि जों डिसक्लोज खाइलिया तब हंके ड्रग नि केस बाइके थै अब बां साइ खानारि उनो आबनि सिगां आं जे तिनियावबो नाय तंनायराव आं जतन एजुकेट खालायनो मोचुंगो जत पेरेंट्स दङ स्पेशली कि नरनि बुसा जदि त्रिपुरा तंगै ड्रग्स चाइ तंगा बा ड्रग एडिक्ट नि तंगा आंके पनो याकारिता रहदि फादर हस्ते जाफर याकारिता रहदि ना बेंगलुरु ना हैदराबाद ना चेन्नई ना इवन शिलंग कोनो जागा याकारिता रहदि बट इन फैक्ट नरनि बुसानो रिहैब सेंटर दानन चाइतकदि रिहैब सेंटर नों जेसं नांसां नरक रुइ बनो हामरानानै चाइतकदि रादार देन बनो याकारि रहरनो बहारा थाङै सामंख्लायके ड्रग्स चागलाखनै वान सुगै तार हदि सो अब काइसा जत्त पेरेंट्स नो आं काइसा सजेशन रनान मुचुंगो एन काइसा इनफॉरमेशन रनान मुचुंगमानि कमिंग टू योर पॉइंट ड्रग्स नि केसो जोंनु खाजे थै माने आसगे सित्राके थै हुनि मानो जे इंटरनल ऑर्गन्स दं माने जत्तनो फेलिंग थाउ स्टार्टिंग बिनि लंग्स नि सिमिक आबुनि परे बिनि किडनी आबुनि परे बिनि हार्ट जेफोर हार्ट सगैका हार्ट स्टपिंग थांगा आसुक जराते इनके लास्ट स्टेज सक तंगैका एंड जे ड्रग्स नाय थैने रगनि किडनी ओबो आमसुनो डैमेज थांगो लंग्स बो फुल्ली डैमेज थांगो बोथ साइड आबुनो रिकवर खालायनो कोनो ऑप्शन करै लास्ट मोमेंट तामुं थांग बो ब्रेन डेड नङै थांग 100% बो थैयाबो बिनि ब्रेन तो थांग तंग तंग बिनि माने ब्रेन डेड नङै तंग बिनि बाकी ऑर्गन थै थांबाय गयाबा तंलिया आबुनो ताम खाय वेंटिलेशन रिसि कथां तनि तनिरु समय एमन बो केस फायगा जे जों 15 दिन जरा दैफाना तनि नायखा वेंटिलेशन थादा थांनो कमाव खालाय जाखानि वान सगै बा खालाय लायखा बरनि एमन ऑर्गन नङै थांगो जे डोनेशन होननानै फानो ग्रिं थां माने फुल्ली डैमेज्ड एंड बरनि आरो तामो नों ब्लड टेस्ट खालायबो ड्रग नि कोनो मात्रा नुग जाया because drug ka amon je dissolve ngi thau 24 hours ni pore nung jesuna blood test khaidi maya ni aro drug na jak da thong tamala thong kintu biopsy je fro bini lungs bini heart bini kidney apro je fro biopsy khlayo postmortem je fro khlayo apro se chung saimono je oboro drug addict ngai ba bini aro overdose mani bagasi tini bin organ stroke failure ngai botini fit kalai thanga ba bini brain choli ngai thanga angke je obo hayasuk mane sana thanga angke ekdom kirima singsao kalai jak je generation tabu ke a kirima singsa ni mane koi to bunan bagai sosai to bunan bagai nong foundation ni hoite ba nong foundation through kono organize khlai jak tong kono step rok na har jak tong borok nok aboni hoite teusha normal life or ki free to bunan bagai जों बो ट्राई खालाय दङ ट्राई खालायसिनि खालाय तो ताबुक जराते जों सक्सेस रेट हगे माने आखो जे जों कयेकजनानो सिनेमानि हतो जों कयेकजनानो ए सिगिरि बिगिरि फान तनि मानखा बाट बरंगा फानो बसुले सिगिरि तन माननाय चिनि बुसखां तो जों आलुस तनि मैया बरबो पालबै थाङि दङ yang थां दङ बरबो आजिनो नांगौ एन चिनि थानायबो आसो खमता गरै जे बरंनो जों पुसुइ तने बा चारि तने रांरै तने बा एन रां तो obviously जतन ना यावन तो एन बरंखा बिसिं नाया per day 100-200 rupees but maximum 250 rupees man खांगे न बरनि सालजने डोज कंप्लीट थां छने ताबो गासैनो नलेज फायगा जे बर बुम देखे खलाय बरनि मान ताम खले खलाय हमरो जों सायमन तबो के जों आबनो थाङे पब्लिकलि बो फुनगै माया बिकज आबो जों पब्लिकनि फुननो थाङाखै जों आमबो किरु जे ताबो ना जायगा तंने रक बरगो ट्राई खलायनाय मन बेके नेगेटिविटी गोबां दं पजिटिव वान संनाय अनेक कम नेगेटिव वान संनाय गोबां मा तिनि दल बाय दल मालाय लायखा कायसा जानाय मान खाते कायसा चाया बबो तंते बुनुकते आंबो ट्राई खलायनायनो सालजोसक माने रमदि आं तंगै दंखा आं जानाय ताइ खरस फायखा चाया बतो कामगन दं दंखा बिनि गर्लफ्रेंड बाय बा जिसफोर बायफोर दं दंखा जे दिनो बिनि गर्लफ्रेंड बा किसे मिसा वालायखा कक बाङै फैलायगा बा दुख नाङै फायखा बन्द आंबो ट्राई खलायसिनाय गा दिनो वाइसा ट्राई खलायसिनाय गागा जबो बस
waisa try khlaiga mane no bo addict ngi thangsinai tini injection na layo a jaga bo precaution naya sana thang ke AIDS ni je engmani chung ko ekta AIDS ni cases bo handle khlaiga je Bangalore thangai drug addict rok AIDS manjar omang kha AIDS engmani karan ga bainga same syringe no khorm no use khlaile tabuk bini palka se use khlaibe kan ka abono no syringe painani rang khorcho bachirina na bagai a syringe no bo use khlaiga so ama ke transmitting ngai boroni ro AIDS ngai thang go bahai asuk ko tong mani tabung nor ni je asuk man samong khlai family journey ta to 2025 soli tong nang ni foundation ni bakha tai next step mane bo bahai ke na harai te bo ti pressure rong no te bu chuba chok klaiman ba borok ni kaham hamia bo bahai ke bujiri manai abono tai tam step rong har sak to chung tabo chini next planning chini next step ungkha chung Tripura bo kaisa chini branch kholoknai Tripura chung branch khologai chung jotto je chungbai karangna mu chungnai public je tongnai rangno angkoina mu chungo phaidi karangdi Tripura People Foundation bai chini je main motto chung je tongmani to thansa je jaga phono chung tongo je jaga phono Tripura sara tongdi chung thansa ga bhaike tonglai man lainai bole bini jat bole ani jat hingya oi chung kaisa thansa ga tonglai kheche chini kaisa idea phayo bo bai bo kok salai kheche chin thani o solution phayo tabuk chini step nga chung camping khlainai but camping khlainai baga ang saisung ba tini ani team tongnai rok ani team to tabuk presently tongo but chini team ani henlia chini henchiu no because ani saisung lia ro chini team je Tripura People Foundation tongnai ro to tabuk maximum Bangalore tongo Hyderabad tongo Chennai tongo Kerala tongo and Pune o koekjon tongo ta o jaga ni tei chung phai Tripura o to chung camping khlainai ni chini baga o tough because chini bo kaisa source of income Bangalore ba je chung jaga tongo a jaga se chini bo source of income tabuk source of income ni thinio chung boya kharai phai obo hai khlai mania haine bagai ang Tripura o je tongnai rok no je bukhawai mu chungnai je chini samaj no chung bahai ke rectify khlainai omo hai mu chungnai rok no ang koina mu chungo invitation rena mu chungo je phaidi Tripura People Foundation be karangdi as a volunteer as a member chung Tripura o changes khlaina ni ga chung Tripura chingno ma chenai Bangalore ang tini camping khlai chini Tripura o chung changes to nuk phaya borok to mars mania the no simung no gono video no gono ba khobor no gono but practically chung ke bono phurngna ni bagai chini thani chung phai practical khlaina ni ga chen bagai tough haine bagai chung team nango Tripura o je thangai camping khlaina ni para o drug awareness camping khlaina ni women empowerment ni camping khlaina ni ki ni daily survival bagai khlaina ni abrok chung phurngi manu chung jodi chini thani idea tongkang ke Tripura sarok tini father hasteo thangai samung khlaina ni nangya chini ha onek precious chini roman thogo onek kisu man thogo sinaro jesmano khlaiga chung jotto kisu developing mano tobongka chini thani source krini bagai idea krini bagai chung khlaina ni manya kintu chung obo haino idea to phainai different ideas to phainai chung baike khlaigang ke survival ngai thanai chung dependent ngai oi independent ngai nangnai tini chung government sumi depend khai tongai maya chung ST henai chung ST ni facility sumi tui tongna henai wan chogi maya so o ST henai chung je wan chungmani abono nang khibire na nangnai tini chini Tripura sarok bigra nangai thang chini Tripura sarok khorok busu crore pori to lekhai pan chmangla zero no tabuk rong khai zero tobo hongke chini inka borok middle class tongo o middle class ni borok bo tamuk don't mind mas hau borok khatini kaisa chakri khlai tongo ba kisa in neutral income mani tongo je borok daily survival ni bagai borok choli oi thango and borok ni life kono problem kri from tong phano borok self no solution flight langi thangmano haine bagai borok buitamung tong tamung ya tong abro na ya thanglia so borok ni life mo busy gi thang so abo tong kemno dusri me because there is mane kaisa borok ni life to borok tongna nang tongna mu sungai no happily khlaina and borok tong oi thang but ani request ngai je tabuk si tong ne rok saiman tong ne rok norok tabuk je tola tong ne rok na je bikhra hani me sin borok bikhra bani me macha bo matong ya jotro macha bo tabong ke o macha na rona bo chung borok no jodi buskang to phainani ba level kam ke ti phainani ke borok independent ni bagai ma phrangai chung tini kheto khlaina rok suru se kheto kri rok ni phano bunyi thani bagan nai kheto khlaina pare se 10 bar wan chugo e khlaya selo honi tong boy sele mani to eksa mon ka hawi thanga mane chini borok sana ko kre kha sa ke samung kaisa khlaina ni ka no ko aron bisingo ta bun oba haike sijai to bran ja su klek jago actually education koi tong mani loge mane jesung develop ngoi tong asung no chin Tripura sarok klegi o ba haya sung ko no to mane ga ta bo abono sungna mu jong mane tai bufru rong simi busung ni simi je volunteer rong hate je chini Tripura ho nang no samurong no chengai manno
immediately ani mode de kang immediately changna mo songo man kang ke phaine saptani simik ang open jotno no publish clarify unta wise tangno ni channel ti phana ang publish clarify ba sairi siona je taho bok song je Tripura tongnai rok je social work laina mo songnai rok Tripura People Foundation bai khurung phai mano nor Tripura People Foundation member ngai mano as a volunteer samong khlai mano kono membership fees nangya right, it's free of cost to join kevne thani kono rangna nin thangya and but kaisa kok mo dunarali chung foundation etoi phaibo kono income source immediately singri man glak nainai chung biang teke tam khlaiman because nang kaisa volunteer ang tongmani sengla bai sudu oro semi volunteer ang tong khangke bo ungya but chung oro nangongka bukhabai je phaina mo songnai chung kya bono thangai bono chongiri mia je nang amtu ingdi nang abdi khlaidi nei jodi bo mo chung ya hamke nang bono jesuban dagi wi tongni bo samuno khlaina thanglak কিন্তু যদি বখাবাই সামং খাইনে ফাইগাঙ্গে নং বনো দাগিনে নাঙ্গিয়া বুনি যে মুচংতै বখানে যে মুচংতै बुम तके काहामंगनाय आबनो ब मुचंगे डिस्कस खालायनो सामं खालायनाय हायनो बगन आं केबनो रिंगिति फाया आं सुदु साव जे मुचंनाय जतनो फाइबादि बसकांगो इट्स ओपन फॉर ऑल कि जे आस माने गोबां मान कमान परे ताबुरम दि जों इदानिं नुखाजे बुबा ग्रानो तलांगै बेंगालुरु जे कासे इवेंट खलायगा आ इवेंट खलायजाक माने मते तै आरनि इम्पैक्ट बो बाहायंखा Bangalore to sung every year almost tau ba 4 bosor ka sung every year program khlaine phayo as a all Tripura hands meet ni phayo cultural event khlaileo a jaga ne wo je students tongnai rona sung opportunity ro je borbo perform khlaina ni bagai ba mungsa sulbor ni talent ro phona ni bagai a jaga ne bisingo je volunteer samong khlaina rona sung award layo taki borbo tasa encouragement mana ni bagai and borbo phayo samong khlayo and sung buba rona ringma ni karon kha boni support by si chung bini ya pri semung bini dagi mung by si chung puilan simik start khlaimani ba so chung bono as a political to chung kebno phone ring ya khota jorotai bo as a maharaj as a buba grang no always no Tripura Bangalore program phurwa bo attend khlayo and tabuk jorotai je encouragement chung mano thansane je nukmani শুধু দেবরমা সিমিগা জামাতিয়া সিমিগা যত যে ত্রিপুরানি বড়রক যত নবস কাঙ্গো ফাইও থানসাংনানি বাগে ও অমহাকে পানা সং at least কাইসা फुनुगैरि मानो कि बेंगलोर जों तंगो बाट जों थानसा तंगो एन कायसा ता कायसा बै गोरोङै तंलाय हनै फुनुगै मानो हायनि बागैनो जों एवरी इयर कायसा कायसा ऑल हैंड्स मीट नि प्रोग्राम खलायो प्रोग्राम खलायमानि यागलो जों जतनो अवेयरनेस बो रिमानो प्रोग्राम नि तैनो नै जों खलायलेयो awareness ni mane program paiman porewo awareness rokman porewo chini aro je tongai ti prasapa nang thang ba chi ro tongai ti prasapa nang thang impact ro bo hain ka mane ke bo sakangai oboni awareness na toite bo khatong jang mane kokda saka ba je jeng te in om hai ke samung khlainani interest tong om hai ro ke bo tebo phayo amane chung chini volunteer ni team tini size almost 150 200 ro kakna only in Bangalore chung starting to 4 jon ase 4 জন আনবিসিং তাবুক আবার পরে 40 জন আংখা 40 জন আনবিসিং 100 জন আংখা তাবুক এভরি ইয়ার খাইদে তাবুক যত বড়নো ফাইও এনকারেজ ngay খাথারি ফাইও মুচুঙै ফাইও টংথগै ফাইও বড় ফাইও যতনো জয়েন খাইনা মুচুঙै তাকো সুমবন রকো জয়েন খাইনাই जों जतनो वेलकम खाइयो चिने बेंगलोर बो काइसा एरिया क्वार्टर मा काइसा एरिया ओ काइसा volunteer नि लीडर चंगे रखांगे बो जतनो किसो नाइलियो ताबो अंगे तामो चिनि खलाय सामुं थांगा जे आं तंगमनि सांगलाबो जत जागाव थाना नांलिया जे एरिया तंगनाय बरन एरिया नि काइसा volunteer तंगो बनो एरिया प्रॉब्लम खाय इमिडिएटली नायमनो केबो साखायमें दहा बो इमिडिएटली थांगे डॉक्टर लांगे थांगमनो ओमायगे जों चिनि ओ प्रोग्राम नि तै जों नुखा जे यस तिब्रा सराव फायै खाथारैनो थानजागा तंना मुसुङै फाउंडेशन ऑफ हाई जॉइंट क्लाइफे तिनि जों बिग नंबर संगे मानखा ओ इदानिंग म हाके स्ट्रक मादा मानखा जे चिनि तिरप्रान थांखा बेंगालुर सामुनि बागै बरगनि प्रॉब्लम फेस रक माने प्रॉब्लम रक माने आबनो तिसाइतु नानि ओ हायरो कुरु क्रिटिकल कंडीशन रक फेस मा खलाय माने बुंबो हाय प्रॉब्लम माने रमदि गोबां माथो दङ बाग रमदि सामुनि बागै थांखा जा मासिनिया जागा सिनिया नरबै गोरों मालिया गाव बाहाय रंनो माने फेस रखलाय मान मादा माखा गोबां मा आमते हाबे मानखा जे जोंबाय गोरों जायगा चिनि बागै सायो माया दङ Tripura People Foundation सिनिया बो कौमा तंखौ obviously तावबो तंगो बेंगलोर 7-8,000 बरक तंखौ but जोंबाय गोरों जाक सुदु 3-4,000 रक्सिं 3,000 रक्सिं गनो ओ प्रोग्राम फ्रु सिमिक्सि बरक कुबलुं सपायो आबुनि परे एके तो कयेकजन बरक तो कमाइन थाउ एमन केसे जो सपायगा जे बसुंनो सिनिया कोन साइमिया गबो yang थांगै पुलिस अफ फन मानजा खाबो पुलिस अफ मालाय खांगे पुलिस अफ गाना गिनि कन्टेक्ट लायखांगे सिन थानि इनफरमेशन सपायो जे त्रिपुरानि बरक अमतिके जों मानखा किसा चुबाना फायग्रेदि
ga somoi rok chung sagoi hai ke tamong tai oino state ni borok malai mano borok je koikta state ni borok bo saimono je foundation tong Tripura ni kaisa borok ni yang tibo contact ni sim thani sakoi man tong Tripura saro hai ke borok lamo cholite gurite oino Tripura se malai rekha bobe kok salete foundation bebura saiman kha apru contact sakpai kya amo hai rok cases bo koma tongo and koikta case mo tongo bo chin bebura saimano to banga bo chungbai contact khlaya bo thangi payo all problem fru onga ga chuno call khlaya dara angar sabai kya angar kasai tonga case chubagrati horni ekta horni 12ta sambai amo hai situation no chung bum dige khlainai chung bo to hasal thangbai 40-50 km tong hasalo namdu somoy onga chini to connection tongmani bai tabo connection khangke to chung yang connect khlai jenga na gini tongne na phan rohri ro ha ke boro je jaga tonga jaga ni singno gari book khlai ti phai chung chini restaurant phan ti phai ba chini foundation room phan ti phai gro taki bo chai to tonga nang khana saljaron ba phan tonga tain dina chung mono on jaga samogri rohri ro amai ke to kongma case amai ke bong case phai hangke drom di Tripura foundation mananong volunteers ni bade phano to go bong krai je baba shikla hain samung krai mane bekar klai tongbo poni thani kuno living expenses khai kuno phano krai bong ni bagai kuno mane hai kuno option ma opportunities tok da tong samung ni bagai to unlimited right Bangalore thong Hyderabad thong any big cities of samung ka unlimited to bongke u unlimited samung hunma bai samung mani thangya chung borong tuni bori u samung khlani bagai but sini borok ni kaisa drawback bo thong ko ekjona ni jotono saya ko ekjona je dojo krai kisa mise samung khlaimani na ba gbang ma samung khlaisu ga ba res simali ani yakar thanai bo thong khari thanai bo thong khorchani horoba 2 din pore kon khari thanai ro thong angle or manliya ani pa thanai thong kintu once ge je tini ang struggle khlaikan gese khanani success phainai tini ang samuno kra khlai thanga gese ang khana ta onyo samuna ang khlai ga khlai manai ni once nai ro kom mane ko ekjona tongo je phayu sudo aram nango bo comfort zone je tongi thangmani ba bono bu dusri me ang because bo Tripura tongmon comfort zone tong phang ama babu chari tong tu din salo sapung bera yuzo to dunia bera phayo horo phayo nago phayo maijau thu ama haini bagi comfort zone ngi thango so aro thanga ga immediately samung karak khlainani mayang ngi thango tini buni mairang ham da sunani table hunani ga mayang thango actually boni to one suman obose je chini Tripura o samung kri kha Bangalore ba kobodini ni tai kobon state o thangai ang samung nai tok na hini thangmar jingai abon tabu mane singnamu jung je generation je tongnai rok no borong tam sanamu jung je oma haike Tripura ni phatcha basa oi koboni state o thangmani ba samung ni bagai aro je jangjal kalaimani ba borong problems rok face khaimani aborok no je borok problem jate facing yatoi o generation no bo haike message runani mutungo ang to pulan siming sao je nang samung maya Tripura ngi tong kha ni wan sugui father hasto thanani nanya nang tini father hasto thanga manini ma phani dol jottono yakari thango nang saimia go sawi malai nei baike tongai nei bumte he borok malai nei because aro to jotto area jotto state all over India ni borok no tongo saboni mentality bumte nang saimania Tripura bo samung khalaimanu Tripura bo hotels ko mo tongo Agartala bo tong ambaso tong mane joto jigi thana ni thanga ni sai samung ni kami kri Tripura bo to bongke angi mano je bo Tripura samung khlaina mu singe lasi mung phana wan sugi mano je angle wa jaga samung khlai tong buyano tamjen heno honi phana wan sugi mano angle amti parani borok se o maumuni sile hotel samung khlai tong bile jaga honjangi mano hai rok phana wan sugi phana ko ekjona thane rok tong kana ba baksar tongo je naitok sini naitok din haijara mai hane wan sugi thane rok tong ba or din haijara khlaya thanga dati bolong hongna nango kosto ongo hone wan sugi father hasto thane rok botong tobongke tabu song joro sana musungu ki kono samung chikonia jesepan nang samung khlaide nini bagai tini income source jotto samung no chung develop ngi mano nang je samung khlai tong nang je jaga expert a samung no nang khlai thanga angke nang saka kasai thangai mano nang selenge asugui tong angke ungya nang sudu wansung na je father hasto thanga ke aram ni zindagi mannai ba aram samung mannai 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা samung khlai ang tai ba ge 1 ঘন্টা thui tong nai ni wansuk mano kintu wansuk de nang ara thanga buni seleng sing na thang nang nini hauno tong hang ke nini jaga jomin tongo nokhuk tong hungke immediate income to mania kintu nini o jaga jomino no mukiteng sekiteng pon khlai ei amono nang source of income khlai mano because jotto ni nogo khlai mania nin nogo nang khlai mano no o se mukiteng not lange bazar phale di दिन हाजिरा आंनि आंखे मासले नों 10,000 ला आजि माननो बा 5,000 फन आजि माननो बट नोंनि त्रिपुरानि एक्सपेंसेस आसु बथांया
so wan sungna nangnai nung phatar hasteo thangai je aram khai ma tongna nei amno ta wan sungdi nini aro wan sungna nangnai nung thangna ni bagai bunin khorjo phanan bagai bu khorjo nang aro tongai ni bu khorjo gari bara 5 কিলোমিটার থানান বাগাসে 200 টাকা তিনি 5 কিলোমিটার বা ত্রিপুরা করে না খাবো 5 টাকা বা 10 টাকা 200 টাকা বড় তঙ্গি খা 10 টাকা বড় তঙ্গি খা সো আরো লিভিং এক্সপেন্সেস পেলেন হাই নি ট্রাভেলিং নি বাগে হাই এন্ড নং আরো যদি কুলুম কসাং থাঙ্গাবো না কেবো নাই নেবো করে দ ফ্যাসিলিটিস যতনো কাহাম তবে ও ফ্যাসিলিটিস কাহাম নো লুবি নাঙै থানানি করে নং তঙ্গো ত্রিপুরা হাস্তেও সিনি गोबां मा सामुं दङ नों आइडिया ना दि टिख्लाय दि जे बुमतिखे तामु ख्लाय माननाय instead of surrender ख्लायनायनि आं अर surrender ख्लायसिना आं फादराव थांगा आरामखे सामुं ख्लायनायनि वान सु गयावै अरनो सामुं ख्लायनाय वान सु दि बागे ख्लायनाय आबनो मा वान सु लायनाय actually ang teke sai sang ge sungna tong mone afro kisa misung thanga mu sungna mu tuma khai dara mane rom di Bangalore je chin Tripura saung pon khaya thangtung education bage fan thangtung ba kubun bage fan thangtung chini Tripura o tongoi ba parents fa nang thung ba bongni jati rong phangai kebon orok ba ha ke contact da khlai ke je jeng mane oro ani nong ni borok sogi ja problem kalai tongkha nong ni foundation hoite help da mano oba ha ke ke call khaini rok da to गोबां मा खायना के borok ni je problem ni hoite nang approach saimano ke borok no boba ha ke help rok lai गोबां मा ताबो नाइदि आमो हायरक no bo same thing no je agi pulao samani hai borok ni je busani thaniyo contact krai but yang mo bo phasong contact mane sungno sahor gangai sung borok ni je busa je jaga tonga a jaga location sung track lai bo bai thang malai bini asoi bishoy joto bini issues no resolution khlairo but koyekta emon cases tongo chung sini yago kring thang umting thango je yang bumu phale sahari tongo kintu busanga call asa gya ba respond riya bini bo alada jaga nai tuk thang phagya but information burliya je ang ani jingjani yogi phagya boni sahanai kri napro tam ma apro ge chung nai tuk mai yang thango last dik yo ang ge chung koyekta case surrender bo khlai mariu because response manli aga chung mokon khlaina kri and Bangalore hataye kotor ma chung bor nai tuk thongai neba sudo Bangalore simigya similar case Chennai bongo Hyderabad bongo Kerala bongo মানে যে জায়গা সিনি টিম তঙ্গল সুন কেসেস ডিফারেন্ট ফাইও সিনি হায়দ্রাবাদ নি টিম চেন্নাই নি টিম কেরালা নি টিম যতনো অ্যাক্টিভলি যে সামুখলাই তংনে রং সাকথারি নখলাই তিনি নিজেনি পকেটনি রাং খিবি ফানো অমতি জায়গাও হানি যে সাইমান খাতিब्रा सा कायसे कसाय तंखा हंके आ जागा खबर मै थां हायद्राबाद नि स्पेशली खातंग एकदम साकथारि सामुखलायो था चेन्नाइयाव ख्लायने रक बख्लायो केरालाव ख्लायने केराला खा बायनो कटरमा पिरजाक नि बागै इमिडिएटली ख्लायमानिया Bangalore ne ingat tu chini joto area on already pinja khai ne bagai changa sing difficulty ingli atak Bangalore ke difficulty nge nong yo foundation no te ku buni state rogo mane te bo kotor khlaine ni one sukjak rok dato a one sukjak ni bagai sing Bangalore start khlaiga Bangalore ni pore Chennai khlaiga Chennai ni sorry Hyderabad khlaiga Hyderabad ni pore Chennai ni pore Kerala khlaiga abon pore Pune bo khlaiga जों पुनेयाव थांगा कनेक्शन तो खलाइगा कयजन तिब्रा सरक बाय मिलिखा मालाइखा प्रोग्राम बो खलाइगा बट पुनेयाव आसक इश्यू सुंगिया बिकॉज पुनेयाव जे सगेने रक मैक्सिमम बरक एजुकेटेड बरक सगयो माने स्टडीज नि बागै सगयो बा कयजन जॉब नि बागै सगयो बट अमो हाय लो लेवल जे सामु खलाइने रक आसक करि ताबुरम निसिनि हैदराबाद मैक्सिमम बरक सिक्युरिटी जॉब खलाइने बागै सगयो होटल इंडस्ट्री बो तंगो বা কেয়ারটেকার নি বাগै সগयो এডুকেশন नि बागै अनेक कम सगयो ताक चेन्नई बो सेम थिंग नो जे होटल इंडस्ट्री सिक्युरिटी इंडस्ट्रीज रंग बागै सगयो केरला बो हॉस्पिटैलिटी इनकरन बागै सगयो बट बेंगलोर अंका ओवरऑल ताक बेंगलोर कबांगमा आईटी इंडस्ट्रीज सामु खलाइने रबो तंगो जे केवनि कोनो हेल्प मांगे बरनि बरक तंगै तंगो जों ताबो बासामानि कारण जे लाचार जे हेल्प मांगनाय रंग जों बागै जों बासामानि बा आरो होटल इंडस्ट्रीज सिक्युरिटी इंडस्ट्रीज हॉस्पिटैलिटी ड्राइवर्स মানে যত তারানি ক্লাস নি জব ক্লাইনি রক্তং अब तो varieties tongai no ke nong ni foundation je asuk jora mane long journey no honi manu asuk jora himai tongkha ke bani support ba nong ni samu no ke appreciate khlaini ra phaika appreciate to sung jotto lo kurne appreciation asin ba ke kaise fan biggest nga chini tini tripura tongnai je lukurok suno appreciation rohori tong father tong mane tripura tong to dei chung father hosto je sul samung khlaika appreciation sung mano abuno sin bage fan mane bukhas rango je for appreciation man khang kai kaham good job mane hambai bukhas rango tabuk aboni bade tabuk sini TTIDC je autonomous council ni government bo suno help khlayo tabuk sungbo buskang phaiga so bor bo suno onek help khlayo tini samoi nang pro sini CM sir bo suno call khlai pano tamo problem kha
umting tong ke sar bundike khlaina ka borok guide ru borok guidance ru tabo kaisa parani ke phana thei thangka ba romdi MDC EM rong ni area ni ga o area ni EM MDC rok borok buchu ba horu tabo ai ngo thei tong hanga ke ai ngo thei ke bini area ni borok thei ganga chung jokhon te ADC baisi council autonomous council baisi chung connected hanga te chung boron ma saus nai so boroni area o je phuru borok boroni area ni borok thei ka chung dead body rona nang khai o area ni MDC EM tese borok mansak borok chu bawi ru rom di ambulance rohna ni airport ni simik nok jora tlangna ni dead body tlangna ni ama hera buchu bawi ru tabo ke to agi o ke to chung nije no khlaimani tabo ke hambai maru ang joto ADC ni MDC EM rongno tai sini CM sir and buba grana to especially always na maru because tabo jora te borok ni chuba mong baisi chung asuk phan ragai phaimanu borok chung no jodi chuba yang ke chung asuk phan ragai mangla khamu borok si tabo kaise thega angke 5000 phanong thung 10000 phanong thung but mungsale chu bai ro je sini bagai wa helengai thang tak police rong ni help nangai bo signature nangai bo changa bo borong ni thanai kai tesa klai khe man thang ta also manaw hai ke chu bai family ke sarogo ke bo mane ke bon hoi delegation ok da man khadara je no rom bo onko ya ka pro bo hai ke kabong man mane sung he bo hanja go je borok le dead body tam se mo smuggler sing thang se hanja go ba koyekjon hanai ba tong borok organ smuggling rok khlai na hen jago amo to dohnai na koyekjon to boroni wan sumon borok sanai na amo chung kemno dusri meya ba baksa bahanai tongo rangchau honai tongo je absung nangmani jaga amsuk nangoni sane tong gobang nangoni sane rok ni wan sumnai rok tong but amo to chung kemno thangai justification rimaniya justification jong kaisa rana thanga ona kholak mangi thango but borok rok trust si also khaina nango chung tini jorati asuk khlai phega sakthari se khlai phego तो साखथारे क्लाइमान जगह तो गाहाम खाइमान जगह तो हामी बनजाकनाय न सो जोंहाबो एक्सेप्ट खालायनांगौ बिकज कयेकजनानि थानाय नेगेटिविटी दङ borok je sanamo suma sanai no but o negativity kaise sine bagai strong points ipai because tini chung kaise borok ni thani negativity khana ka kaise chung khana o negativity no khana baike positive khlainai abono rectify khlainai ni bagai chung one sugai samong no rectify khlaimano a hambai siru borok no ge je no at least negative point ti saka taki chung buchini kamia saiman thango je borok tangai chino question khlainai na अब तो ठीक ना अंगे तबुरम दी तके जे साना मुजुं माने के रम एकदम माने प्रॉब्लम को जाय दंगा हाइना तो बाक्सा तो नांगिया फनो नो हो तो कांटेक्ट खाइना जे इ जोंगो बाहायङै दंगा के माने ते बबो बाहायके अवेयरनेस ना मुजुं एकदम माने बरकनो जाते नांखांके बा सामुं नि बागै सिमिनो थांदि बा अन अदरवाइज नोंनि नि गोबां मा गुबुननि थिंकिं रंना तलांगै माने ता थांगिया तके अबन बुटिके लोकरं बसंगो माने ते बबुंगो खाइना तबुक नाइदे kabang mo tong fake caller in the sense bonang ya to di phano borok wan sugo je Tripura People Foundation call khlai gele chuba chuk man nai ne bochu bochu nangya kintu adino bosudo am jongna bagai simphone call khlai horo kedara angle umti jaga khasai tong ha 2 din khang mai masaya rang kisar ha bradi bising nangya 100 taka rodi ba 150 taka rodi do puila kha do nai nang bo area tong bumti jaga tong ta mong tha bo boro bo saimono je bumti kham jongna ni ওইসব ওইসব হরনি একটা হরনি 12টা একটা সময় রকম সে কল খাই পুরো দারামতে সিং দং কে ফোন সব ফাইনা করি খো আগে সুংবো খাইরা করি হরো বিকজ বস হাইমে আজ বিনি অরিজিনাল বাতামং খাতামং ইয়া বারবার কল খাই কামে সুং মানসু ওকে এনখানা নাই এঙ্গে যদি চিনি বরনো সারিবো বড় জায়গা থাঙ্গিয়াবো থাঙ্গিবো মাই আরং থাও এঙ্গে সুংবো চিনি বরক বলে খাইরং মাস খাইরগো যে বো সিচুয়েশন এজেন দং হাতাম জেন দং হানে চুবাই রহমাই দং আমা আগে বকবো ফাইও जों साइमानो ओलताय 2-3 दिन परे साइमानो जे मनुष्यले कोन फाने जोंगिया बमतेखे कांटेक्ट खालायसे रांमानो नबो ताम खलाय आं सेंदके कांटेक्ट खालायमान खागे नंबो कांटेक्ट खालायजेनि बिन दनलो साइरि रुनाय बर इमिडिएटली खलाया दो आबत नाखताय मास कैसे परे फान खलायनाय तब इमिडिएटली खलाया आमाके बको एकजन तंग तने रक तंग तब जों आमते हायरंनो बुमु सैना रागिया बा रेकर्ड बना रागिया बिकज तंग थुं को एकजन खलायनाय तो खलायमु जों तंग बरक खासि पुरु बरक साइमानो जे बरक जे खलायमाने बुल चायाने बरन खासिना नांनाय सालसा फाइनले बिनि थानिबो ज्ञान फाइनले सालसाले Ngai abono taburam dinong ni foundation me karna ta tau phan do baksa borok saimia ko ba norok bai bo hai ki contact khlainai ba tam khlai je actually problem ok lai tong hangke ba hai ke aro ni yogoi fainai ke amok khlaina thang ke tam khlai norok bai contact khlaina nangnai tabuk haini bagan chau chung awareness campaign to always no khlai tong chung Tripura bo haini bagan tabuk Tripura chung start khlai re hangai kha khlaio tebo jotono saiman bai nangnai maximum people je chung South India all over the state no chung tongo haini bagai chini number tabuk ani number to it has become like public number helpline number haing thanga somoy chung call khlai mai angai thangmano because angbo busy tong mano
ba ani sini president of kono busy tongi man so call receive claim yang man to bongke jotono ne koyo je sini group tongo Facebook tongo je jaga nang follow claim mano je jaga nang join claim mano WhatsApp group tongo WhatsApp group o join claim di jangjalang khaba nang saimana ne tai kaisa social awareness mane tongna ne tai je bum tai situation nang bum tai khe tackle claim nang a jangjal ni yokna ni amo to chung always na awareness ri tongo jama nang tasing samani hai tabuk joratai je issue claim family jotono foundation be kereng jai garak mamang no maximum je kereng jak rok nga borok bo saimono je amti problem kha ang dike tackle khani ram tamne ke borok no sung idea ri tongo information ri tongo and it's not possible je chini baga bo jotto problem thangai handle claim mane jani baksa bo phaine bhig bo sai walai bo phaine tongo umai cases ro dara bo bhai handle ma khlai no rok mane romni obviously o tong na kaisa foundation tivra foundation ni ton ma ba nangai bo mane kisa ta problem ngai bo call khaise nai no ange mane big issue ngai bo call khaise nai ko bhai chikon me kon problem ro ko bo call khai jake bo bhai ke bor amo haina bo sung phacha joli to maya kodugo maya because bor bo kaisa trust khlai no call khlai hamani so o trust no sung bo yakari maya khibiri maya so in case borok jodi big bo sai walai call khlai leka ngai tamma khlai ke big bo sai no ekloge chung thangai me phone conference call phone mana eklo sabai tamang la kha khana nai garao yang ni bo khana nai yang ni bo khana nai ke awni machine ti khana wino kaisa settlement claim maro je tabok am to sing thanga tanglai sidi do bino bo bolong thanga chalana bo ni bo bumti bol bino ni bo bumti bol ni bujogoi situation no mane enquiry claim buji mani pore bujogoi mari je am ti rok tanglai fisidi khana ni siming ngaro kata life start life fisidi as a husband and wife as a boyfriend girlfriend pona nei ma bujo gora ar to sung chang thaime je nor hamjak laile ang laile kak thanin saime asu जों दिनै काक थानायनि साय बर दिनै काक थाङा ताइन दुइ दिनै परे बर खामजला सिमिलै थाबाय जों जितुस टिभा फाउन्डेसन साव बर काक दिन सावने बर सिमिलै थांबाय या दा ताबुस आसक जानिन बिसिङो एकदम माने क्रिटिकल केस ओ माहाय हेन्डल ला माख लाइक एकदम क्रिटिकल माने कोनो दै फाने हेल्प रक मालिया बरंनि तंग थायरक साइमान लिया ओ माहाय केस रक हेन्डल ला माखाय क्या थौ कबो म तंग आम हे केस बको म तंग जो क्रिटिकल केसेस absconding केस तंग ताई मिसिंग केसेस दङ ताव फन दुइ तिनटा केस दङ जे मिसिंग नि ताव जरातै जों 4 मास जों मायाखौ आमंखौ कायसे हायद्राबादाव थांमानि 4 मास सिगां बो कमाय थांगानै साउं आफ्रो जों खबर त मानखा केसे मिसा बाट नायथोक बन मानलिया ताव फन मानियाखौ बिनि पेरेन्ट्स अक्सन ताव फन कन्टेक्ट लाइ दंखौ जोंबो चाइथोगै दङ जे कोन जागाते खबर त माननो हनै जोंबो याखरे रिया केस नो abone bade critical ta kaisa difficult case ngangkai in case of death out city ni out of like sing Bangalore tong to Mangalore ni case so kaise ni Mangalore area to coastal area ke borok thonai kriti prasaro amo hai jaga o je borok khorch thai thanga kaise case no sai khana resinu je Kerala ni phirok toibo Mangalore station no angkhore suicide lai thibai kabo Mangalore ni station bolongo स्टेशन अंकर थांगे बोलांगो किंतु आ समय बहानो कांटेक्ट लायगा जेदार आनले साबजन बथारना नायो रिफर गई तंग हनै आं मोनो सागाम दिता केरदि थानेनि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन थांगे नों रिपोर्ट हैग्रादि आराम तंगदि जों बरक रहना हैनै तबखौ बचंनो फन बिसास खायां माने बथांगा सुसाइड खाय बथि पाइखा बिनि डेड बडी न बिनि डेड बडी तनि साया बात जों बनो मिसिंग केस जों थांमाने नायतोमां 1.5 मास पारं थागा 1.5 मास नि परे सिनि आरो थानियो पुलिस ने कॉल फाइव उनती बरना सीधा सीने ने गता मुंखा आंगे बिनि करान बुसाक खाजिजाक मान खाजो आइडेंटिफिकेशन खालामने बरकेब थाङै मैया बिनि डॉक्यूमेंट्स रक मामना बायसे बरना आइडेंटिफाई मा खालायसियो ओंगे बिनि जे जैकेट जे रिचुम जागा मरबो आइडेंटिफाई खालायखा जों आबोनि परे बेंगलोर नि सिमि बेंगलोर 12 घंटा नि जर्नी खालायमा थांगा थांगमानि या गलो बारा थाङै मा खाब्रमखा पूरा सापुं बाइके पाइने बाइके ताम खालायने पुलिस रक कन्टेक्ट खालाय माने अनेक स्ट्रगल मा खालाय अनेक मा खाब्रमो yang because ama hai केस बिनि आइडेंटिफिकेशन बकरे आइडेंटिटी मा यांगि थां सो आमो हाइ केस ओंके डीएनए टेस्ट रक मा खालायना थां गा डीएनए टेस्ट ने बगे तेसा लैब टेस्ट ने बगे टाइम फायो ओमा टाइम कंज्यूमिंग केस थां ता बरक ओंके बट फाइनली वी आर हैप्पी जे जों आबो सक्सेसफुल क्लाइमान खा सो मा हाइ गोबां मा क्रिटिकल केस फायो जे जों तो सरेंडर खालायरिया जों जेसें मानसा एवरी न्यू जर्नी इज अ न्यू एक्सपीरियंस मा हाय जों कटाल जैसे केस मन सिंगावना निया करो तामनि बगे हेंके चिनि बगे एक्सपीरियंस हम दंगैसा
अब तामनि के असक गोबां मा साजों करंनि बिसिङाव ताबो एक्चुअली एक्सपीरियंस बो तो नांगौ नोंनि फाउंडेशन हते जे असक गोबां मा गखलाय पेमेन्ट सुबा सखलाय फेमा बाय ताबुक ते केसा के लास्ट माने आं सोंना मस मखौ बिसि जे तिनि आरो सिमिया बेंगालुर सिमिया चिन त्रिपुराव बो जों गोबां मा सुसाइड केस नो खादा के ओ जागाव सुसाइड केस माने मैक्सिमाम कंडीशन रकि सिमिलर दतम जे साना था के सिमिलर केसेस बोंगी मानो because maximum suicide case tabuk jorate chung the thing some youngsters below 25 and maximum case in love affairs tabuk sini us kangot kaise buri nukha je bini boyfriend bai kise kok banglai suicide lai thai thang kamani hayo agartala ono phai tabuk chere rangno ba youngsters rangno chung kaise message rana mu chung ke manai song han jiwon right norok jesepono step nana ne sikang suicide khlaina ni bagai wan sungna ne sikang हाजार बार मानसुंदि बिकॉज नीने उखलोबो नों साइसुंगिया नीने आमा तंगो नीने बाबु तंगो नीने दारा तंगो नीने मनाय तंगो तिनि नों से नीने लाइफ न पाइरि रेखा नों किसा दुख नांगमानि बाय किंतु नों जे बरक नि बागै थैना थांगो आ बरक ले ननो दाम सिरिया गे तामनि बागै नों बिनि बागै सुसाइड थांया नां दुनिया खरकसा बरक पाइ थांया बा खरकसा बरक नोंनो दामरलि आने नीने दुनिया पाइ थांया सो अबनो काइसा स्ट्रंग है वन सुबदि जे नों तिनि एजुकेटेड पर्सन तिनी आगत लाओ जे जों सुसाइड केस नंगमानि तो मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड पीपल बा स्टूडेंट जे परि तंगनार मामंगसे सो मनाय सं नर काइसा ओ एजुकेशन वेस्टेज ताखलाइदि वन सुक दे जे असुक जराति फाइनानि बागनि नि मा फा निनि बागै बुसु कष्ट खलाय फायगना तिनी नों वन सुक माने नि मा फा तिनी पाराव तंगै तंगो फार्मर सामं खलाय तंगो दिन हाजिरा खलाय तंगो किन्तु ननो आगत लाओ परनेन रहरिरु वन सुगने नि बरक नि बुसु कष्ट खाना नों सुदु गायसा पाराया बरक नों बाय किसा दुख नांगा नों बाय किसा वालाय खा हामा सेंगला बाय नों सुसाइड खालाय थांगा आबो नों गायसा बेमानि खालायमा खालायो नि मा फाने पकेते बा नि मा फाना नों गायसा बेमानि खालायरि मा खालायो नों बरना फिरगरे माने खालायलिया गेहाबन तै वैसे हाय तो साफिरो चिनी ओ तेनि चिनी खरांनि गनि बिसिं तै तै किसा लास्ट माने जास गोबां मेसेज रखा तै वैसे लास्ट मेसेज जे चिनी जत्तनो न तै अवेयरनेस नि बागै बो भाके साक थानमे ओ मेसेज कैसा रेदि जों पहिला साक थानानै मेसेज उनखा फर्स्ट अफ ऑल जों इंडिपेंडेंट नांनाय डू नॉट बी डिपेंडेंट जों तिनि एमन कम्फर्ट जोन तंगै जे गवर्नमेंट नि थाने जतन मान हनि वन सुगै SNST जों आ कम्फर्ट जोन नि अंखनानि चाइतो गया सो आनि कयमुंखै जों आ कम्फर्ट जोन नि अंखनानि नांनाय जों मानै दङ नादि तिनि सरकारनि जे मान थायनो जों नादि जे जों मान मानि नावइन तंदि तबंके आमनो लिमिट ताखलायदि आमो सिमिनो नि लाइफ नि लिमिटेशन ताखलायदि एक्स्ट्रा तामो खलायमान आमो वन सुगदि तामो खलायमाया आमनो बो नों वन सुगै आमनो नों बाइके रेक्टिफाई खलायनाय आमो नों डिस्कशन खलायलायै काइसा पारानो डेभलप खलायनाय बागै सुदु सरकारनो सिमिन नासिङे ता तंदि निनि पारानो डेभलप खलायनाय निनि थानैसि नों सरकारनो जेसेपनो पिटिशन रेडी बरक जुदि निनि दिगिति नासि ग्यांखे निनि 5 बोसोर दरे निनि लामा हामेगा 5 बोसोर तंनाय सेम थिंग तंनाय किन्तु आ जागा स्ट्रगल साब खलायनाय नों निजे स्ट्रगल खलायनाय যদি जों पारा गायसे सनामुंगै जों जत पारानि बररकनो थानसागा मा चलिनाय कि इच फैमिली जनो 100 जनो 200 को पर मंथली खाती हुई जिनिनि पारानि लामा हामियानो सिगां रेक्टिफाई खलायनादि आबोनि परे जे PWD नि सैंक्शन फाइमानि आ सैंक्शन नि रांनो नांखे तवेसा पारानि रिडेभलपमेन्ट नि बागै युटिलाइज खलायदि तबो हंके सुदु तिनि सरकार जे चलि तंनाय बच्चिनि लामानो फाइस नामरि फाइनाय हनै सिमिं नासिं ता तंलायदि तै कैसा को शुद्ध सरकारी चाकरी न सिमी ताना सिंलायदि सरकारनि हेले काइ बिस खर बिसनो चाकरी नि मानसि नाय सरकारनि थानायाव वैकेंसी तंमानि से 100 जना एग्जांपल रमानि बट आ जगह एप्लाई खालामया थानाया 1000 जना सो 1000 जना नि बिसिङो 100 जना से नारागो तै 900 जना बेकार क्लाइ थां ताकलाय बसनो साव ताबो खालि तै 1000 जना पासिङै फाइनाल थं एजुकेशन बरक बो खालि फाइगांगा तै 100 जना नि पोस्ट एप्लिकेशन रे फाइनाल सा जगह ताम था 2000 जना एप्लिकेशन थाउनाय बट आ जगह बो जों 100 जना से सिलेक्टिंग थानाय ताबो गानि कयमुंके जों जे एजुकेटेड बरक सुदु गवर्नमेंट जॉब न सिमिना सिता तंगदि प्राइवेट जॉब बो मान खाय खलाय पाइदि स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स होने बागै हॉस्पिटल्स आसका कबां मा नों सुदु गवर्नमेंट जॉब न सिमिना सिं तंखांके गवर्नमेंट जत नर्सिंग स्टूडेंट न जॉब रिमानिया हम कैसा बखरको चबे जाना नांगले जतन बिकॉज जों आबो कैसा डिपेंडेंट नों थांगो जे आंले परा पाइ फायखा फातार हस्टेव ताबोले सरकारनो साखरि रिसिनाय आबो इम्पॉसिबल नों 500 जना फानो टॉप रैंकर फानो फाइदि निनि वैकेंसी तंमन 100 जना का भाई 500 जना जॉब रनायबा
but nung asini chak nung government job nai tunan sekang private job private company so phan khlai private hospital phan khlai tong ni but nini kaisale experience bi choli tong nai nung saiba man thanai jeni ni life no nung bhai choli nani but nung dependent ngai tong kai ni je phsrngai phaimani amar ko nung pogai thangbai nai bosor kaisa angkha nung miara injection ranan srung phaimani as a nurse nung tini aro khana pogai thane bosor kaisen pore similarly nung engineering pore phaiga software engineering pore phaiga nung education khlai tong pore ni coding sorting joton rongai tong 6 mas nung bathak de ni upgrade ngai thang AI ni jamana nung 6 mas ni pore pogai thanai tam sing khmung AI katal phaibe kya so amunu ta khlai di haine bagai no sudu amunu simi utawan sukdi ni thani jodi idea tong khang ke try to utilize their ideas nangai idea by mungsa sik chikon mikon phone business khlai di jeni ni parao no sing develop khlai mane ni tui sing tini para tongnai rok agortla phai tong phai ni nang business khlai ni bagai chung kising chung sini para tongnai rok chung no develop ma khlai lai nai tai kaisa last request ang sanamu chung je chakre khlai ni rok no present chakre khlai ni rok no agortla specially je tongnai rok no chaja ge tang bai this is second time ang saitong kok no ang last to chini takong ni sit ni podcast to same kok no sao ang kini ba same kok no sanai chini economy chung jodi bari na ning gangke chung chini parano yakre economy khlai mania chung do ji sakari khlai tong chung joni motamoti rang kana phanong kangke chung chini parao tongoi je parao business chikon mikon khlaina mu chungnai dukan boni no nung thangai paikhanga si bini thani economy ngani bini bokasi income source chungnani nini parao ma khiteng khlai tongnai bo tini bazar thang phalana ya jodi nini parao no pai chalai kangke kaisa tai kaisa bai kintu tini je chakari khlai tongnai rok chakari khlai honma chengla bai phai agortla tongphai bara sabnori agortla tongnai borok na agortla ni nok male ro gnangi tong hadba nung same thing jodi manda area rom ani parani chasino buni sayawe baldo mungthong nepal murang thong begra mungthong nung sagari khlai hono samala agortla tong thaphayo kintu nung manda ni simi agortla phaina bisu somai nang 8 ghonta gari to available tong nung agortla bara tong yawe mande bara tong ma adiba mande jodi nung bara tong ha mande je tongnai malik nok malik boboti brasano so ajaga ajinai sabati brasa bazara phalnai sabati brasa so bazara je phalnai rokno bo borok bo borni income thangano nini gari phainani agortla sabati brasa driver o gari driver bo income source thangna bini bagai kintu nung sitini chakri khlain agortla tong ho bo sabno gari sosinai nung student hanai si nung tini agortla tong phayo ngai o student rok bor sabno sosinai tini khumlong o kheri ho khumlong college krai diba tini khumlong area o je nokbara tongni student rok sabni bagai income tibra san income so similarly je traveling climb mane rok do ang saya je udaipur tongnai rok ta tongphai hin saya tobo hongke je commutable je gana gini je tongnai rok lai khumlung kha mandai kha jereniani kha ba NIT rok ni kha amo hai boro rok le agotla phai bara tongphai nai bele bele kam bai ga daran sini je ago jara rok komba jeng phaine salote bo jara ma ga te asuk le friend discussion khale friend chini o generation rok na tei ga wa hai keno chini khorang nai tong nai joto takok tai bukhok song na hain hai te waisa bele keno khabu khambai por tamni ga jeng borong ni bisinte je chini o generation ni kabang ma jeng jalong kok na tini khanai manka ge tai tibra people foundation ni je jar ni bong ni kok rong bo jeng khanai manka abo hai keno chaya kare na rok te bo chini khorang bai karangai tong ni jeng te bo dal bital nong ni bagai kok lam pandau fene chini halsteni dal bidal je party tongmani issue abo rogno saimanani bagai haike choy kare nai tongdi chini khorang Saboni nang Agartala, sabona ning Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno tei na tong plaza. hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro jagnai purong mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Joy nai tong dinarok chini khora.